Tsara manafo be. Amiami zay. Amiami. Ano? Yeah. Ano? Kaya ito ang dusang Miami at. Yeah. Sagat sanganil. Tsika misy raha koranitsika tsika. Misy raha koranitsika tsika. Misy madinika ba? Tanàna feky e. Tanàna feky, hein? Ça va. Ok. Tsika misy raha koranitsika ila tsika. Aiza aloha tsika? Aiza tsika jiaby? Mbola commentaire hely boka ambanao zegny. Andinihako izy tsara zegny. Tsika tsika tamin'ny taloha vidéo ivelan'ny Miami, tsika zao ty agnatin'ny Miami ato zany. Tsika misy raha koragnitsika. Zava boko. Mampizavako raha hely. Tanao? Tiana gomadinika misomba io. Gomadinika izy kafa ndesinao ato tsara. Tsara misy ty ala manao. Tsisy ty aby. Raha magnano zay. Gomadinika fa navy ato. Fa tsisy ty ody. Fa ny raha hitako fotsiny. Ambesalo zay volagna raha hitako edy. Tsy haiko na zay fahitanao izy fa zay ny fahitako izy. Ny raha hitako fotsiny raha ty natao Miami, izy ndraiky aloha mitovy Miami andafy e. Tegna mitovy Miami andafy. Satria zay fizahavako amizay magnano visualisation. Isika riva. Magnano visualisation. Isika riva. Mitovy e, tegna mitovy. De maro atsika volaniko tia mandeha Miami fa maro amitsika zegny tsy haiko ino ny antony edy. Alolo zay mipetraka eto tia misaotra miray hina ary mifankatia. Toamasina. Tsy haiko anao mba izy io. Miray hina ary sady mifankatia. Toamasina. Miami. Lo zay mipetraka eto zegny. Tsika vevrana tsara. Ny raha hitako zegny atsika Miami eto fa mbala maro zegny olo tsy capable, tsy haiko na tia na tsy tia amin'ny tenin'ny anglais izy. Nefa zegny tenin'ny anglais io agnisan'ny raha ilaigna be izy io, raha important be zegny izy io, entinao mifanerasera amin'olo. Ohatry ny azo dimanche tamin'ny sabotsy no moaly nisy viavy amerikanina zay nikoragna taminahy. Tegna nisy zavatra zegny tsapany. Kiteko volagnina aminao zegny raha mahay teny anglais anao mora aminao kokoa zegny mifanerasera amin'olo eran'izao tontolo zao zegny. Azonao? Relation. Azonao? Zay boko mahatsara anao mahay izy zegny. Ke za mahita fa atsika zegny mila mampitombo relation bebe kokoa, donc mila mianatra anglais zegny atsika. Na aiza tany misy anao, n'aiza tany misy anao mila magnantona olo mahay anao de mampianatra anao. Izy koa anao tsy mahita, za koa zegny mampianatra amin'ny liam-badiky io za mampianatra anao i raha zay zegny. Za afaka mampianatra anao n'aiza anao na diako na aiza. Zay zegny zavatra tsapako atsika tokony capable atsika amina relation amin'olo maro zegny. Satria io zegny tsy hainao tany mety mbala andehananao amin'ny amaray. Rangoniany zegny anao fa prêt. Rangoniany anao fa prêt. Satria tsy hainao iafara heza tany ho isanao. Rangoniany zegny anao fa prêt. Ohatra anakalo zay ohatra ataoko zegny na za zio ty zegny za mbala mianatra fô za isan'andra amin'ny langue anglaise. Langue anglaise za mbala mianatra fô. Satria communication volan. Za zegny karaha ohatra hoe tsy milamigna aminahy izy koa hoe za mandeha na mandeha an-tanin'olo na mikoragna amin'olo amin'ny langue anglaise zegny za tsy hitako tsy mavoa raha. Avy eo zegny izy io karaha zao edy izy koa anao zegny hitanao fa hoe mahay anao am'izy io ty magnatônga vazaha boko anao mikoragna. Le vrai américain le avy US aby io zegny
igny anao mikoragna, igny zegny aizanao valeranao hoe mbala tokony hianatra mazasa karakory. Ohatra ataoko zao za mbala hitako tokony mianatra fo za, zegny mahatonga za mianatra fo zegny za. Fa ho an'izay mila base ndraiky tagna tsaratsara ninao bebe kokoa zegny ataoko fa mety aminao zegny mianatra miaraka aminaka amin'ny le ambadika io zegny raha magnanjay zegny. Okay, izy somary lafolafo za mampianatra izy edy, somary lafolafo safe izy tsy nataon'olo kamo voalohany, tsy nataon'olo kamo, aveo olo miasa zegny tegna tiako ampiagna aminazy io zegny. Sôragna zegny tafidriky niany ty Azizy, tafidriky Azizy niany ty zegny, de sôragna anao Azizy tafidriky agnatin'ny groupe, de manomboky niany zegny atsika, izy koa fa za tonga amin'ny namaste, ya tonga de magnano pratique zegny atsika zay. De ho an'izay mbala ty hidriky zegny, io zegny na dia lafo aza izy fa io zegny misy olo fo zegny midriky agnatin'izy ao zegny. Okay, anao zegny aza miambigny don't wait till tomorrow what you can be done today. That's what I want to say to you. That's what I want to say to you. Don't wait till tomorrow what you can be done today. Hoe aza mbela mare zegny ny raha tokony vitanao niany fa atomboa dian'izy ty zegny. Io zegny atomboky anao amin'ny zavatra tsy eliely safe zay nanomboky taminazy io te zavatra tsy kelikely tagnatin'ny taona maromaro. Tamin'ny fotoana zay zegny za mba tsy nahay mety ohatra ataonao izy ty zegny, fa niezaka fo zegny miconcentré de magnano répétition de magnano pratique. Marobe zegny raha zaviako agnatin'ny programme io. Izy koa anao midriky akao zegny underground technique io zegny, izy io zegny tekniky de misy programme zegny akao entinao mianatra izy, de malaky moramora aminao zegny. If you wanna be the best, it's gonna be easy for you. If you wanna be the best to speak English language, I think it's gonna be easy for you, and it's gonna be easy for you also to get along with me to doing business. Yeah, to make a business together with me. It's gonna be easy for you, and it's gonna be okay for you also, because the thing inside of my course is really incredible, because I duplicate it. You know what I'm saying? I duplicate it. I duplicate it for the program. I duplicate it. You know, I mean that I've been watching another program, and inside of my course, I duplicate it. That's what I'm saying. For those of you who want to improve your knowledge, especially English language, if you want to improve in your life, you'd better follow me on Facebook, on YouTube, like that, because I'm always share, I'm always exchange, giving value for people like you who are watching this video on this moment. I'm out here in Miami, here in Tamarav, and I'm always get ready to improving my life and your lives, cause yeah, you know, man, we need improvement, and the way to catch the best version of your life, you need to get ready for yourself. Don't wait motivation for somebody. Don't wait till tomorrow. Just you know, you have to dedicate yourself. You dedicate yourself and you jump, taking action. Just jump, man. You know what I say? Jump. It is hard, but you have to do it. You have to jump, man, to hit the link right here, and to follow me, and to learn with me,
You know what I'm saying? Something like that. Uh, you see, man, I'm getting ready for all the thing. At a day when I go to US, like this place, you know what I'm saying? It is like that. Yeah, because we need the best version of all our lives, man. It is not the same in my countryside. Yeah, like that. I'm out here just to inspire you because we need improvement, man. You see where I am now? In this beautiful place, man. That's why I'm out here, just to inspire you. We need to, you know what I'm saying? To get along with. Hello, man. So, what are you? What are you? Can you speak English? No? Okay, right. What do you know? Ice cream? Huh? Women. Yes. Uh-huh. Tsara aminareo aty. Arô vivo ohatry? Ino izy ty? 2000. 4000 ariary ty. Ataova ilay 2000 ariary. Misy ataovy glace. Nareo ta misy raha ity? Tsara. Eo. Ino ngara place nareo mba prosté. Izy io. Nareo tsara. Karaha fa n'Amerika koa nareo. Karaha fa n'Amerika. Romotro va. Romotro. You see this is what we call ice cream. Ice cream with the ice. You know what I'm saying? Like that. Okay, man, I gotta leave you. Next time. You see that? I gotta go. Gotta leave you also. Next video again. Follow me if you're on Facebook. You need to follow me, and if you're on YouTube, you need to follow me also. Okay? I'm just your friend. You're my brother from